araikata igitego cya mbere cy'ikipe ya APR Football Club kibonetse ku munota wa 41 gitsinzwe na William Togwi n'urutambi. Igitego cyiza cyane urayisamu kubera ko kone yaritewe nta muntu n'umwonye uburyo byagenze, navuga ngo ni marika itabenza kuri William Togwi cyakoze rero no gushyira umupira neza yari misire yari urutambi. Iki cyaguriwe mu ikipe ya APR FC mu gihe cyo byananiranye, mu gihe cyo byanze n'ugomba gufungura ayo mazamu. Igitego cya mbere hano kuri Kigali Pele Stadium gitsinzwe na William Togwi. Uza kundebera ari igitego cya Kagame amaze gutsinda muri shampiyona Rwanda. Uko ndi ku mupira Claude yari amaze gukina. Claude mupira awurwanira nawe munayibo w'ikipe ya Bugesera, gusa mupira waje kujya muri kona. Kona yatewe na Ruboneka, nta kindi yakoze, asimbutse imbere ya Eric, ubundi kaba karabaye. Kugeza ubu ngubu Kagege n'umwe mu bakinnyi bafite amanota meza mu ikipe ya APR muri uyu mukino. Kandagira ikirenge. Ari fort cyane mu buryo bwo gusatira kurusha Fitina Ombolenga. Ntekereza ko icyo kintu kizagura cyane Fitina Ombolenga, ko muri match Fitina Ombolenga ashobora kubona uburyo bwo guhindura imipira nk'itanu. Imbere y'izo Mariko ashatse kudepoza ashyira ku ruhande, ariko yasanga imipira itanu ahinduye, imyinshi abakinnyi bari gukina nabo baregaruye. Ari nako igice cya mbere cy'umukino hano Kigali Pele Stadium hagati y'ikipe ya APR n'ikipe ya Bugesera kirangira. APR kimwe Bugesera ubusa. Igitego cyatsinzwe ku munota 42 gitsinzwe na William Togwi. Ngaya ngukora n'umukino w'umunsi wa 14. Reka natwe dufate akaruhuko ubundi tugaruke nyuma y'iminota 15 y'igice cya mbere. Kino uri gusa ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya Bugesera Football Club. Igice cya mbere cyarangiye ikipe ya APR iyoboye umukino n'igitego kimwe cyatsinzwe na William Togwi ku munota 32, ari nako umusifuzi aduha uburenganzira bwo kwinjira mu gice cya kabiri cy'umukino. Rebe subiza umupira inyuma, kina Dauda aragwa, ku mupira arawushyikira, kina na Captain Claude ukenye n'ubundi na Dauda, kindura imbere iza Mariko Dauda Ibrahima, mupira arahaguruka arawufata. Wari umupira woroshye ariko Dauda uramugoye. Prepore yexpribaho ngo twabonye za 2002 mu gikombe cy'isi, ariko ubundi no kubaka boro ahubwo no ko tugeze muri kimwe cya 8, ariko umenya Bugesera dafite abasimbura nka Sadiki kabisa, ubona ko nuze ritme yamaze kujya hasi. Kufran utegana sisi rurimo sekafano inagiye mu ruhamya nkiko. Ruhamya nkiko bamuhaye butamwa ananirwa kwiyongeraho ngende, kuko buriya yari amahirwe akomeye. Ruhamya nkiko bamushyira muri marine. Nobonye Ritsiye ibyo ari gukora igicumbi. Turebe rero tera umupira Sadi Sule atsiri igitego ku munota 79. Kigali Pele n'Amatara itazima. Igitego cya Sadik Sule gihita kirazimya amatara kuri Kigali Pele Stadium ku munota 79. APR kimwe Bugesera kimwe. Kufranza cyane rero itembere uko amatara azima, kufritewe na Sadik Sule. Mupira kwa Clement na kapteni Claude na Barafinda aragenda rero. Claude arahereza nde hariyonde Claude ariko umuzamu Dauda Ibrahim umupira arawufata neza cyane, umupira wari umaze kumucika bati ni kosa. Dauda Ibrahim Ombolenga Fitina
Omba yifasa umupira muremure akata centre ariko Daouda Ibrahima umupira ukuramo. Daouda Ibrahima. Ikipe ya Bugesera ize kwitona kuko ku munota umukino wa Gicumbi wahuze ikipe ya Gicumbi na n'ikipe ya Polisi ya APR. APR ku munota wa gatatu w'inyongera igitego cya Denis Omedi. Kina kwa Clement. APR kandi yabonye igitego cyo ku munota wa kabiri w'inyongera cyatsinzwe ubwo Irunga yitsindaga bakina ikipe ya Marine. Turebera n'ubundi arigendera barafinda bati penalty. Ikipe ya APR Football Club abafana bose bahagurutse bagiye kwibaza niba itari butangwe. Umusifuzi rero yemeza ko ari penalty ikipe ya APR Football Club. Umutoza kamarade ntabyumva ahita asimbuka ajya ku musifuzi wa kane ati ibintu ntabwo bibaho. Ku minota 44 rero barafinda winjiye acenga ashyiramo ubwenge umusifuzi ati ni penalty. Urabona ati manager ahise asuhererwa. Ubwo ni uburyo barafinda. Iyo ni penalty rero ibonetse ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Ikosa rikozwe na kapitani Auguste Kaneza bakaba bawuhereza Jibril Wata. Jibril araza gukora iki? Ararebana na Daouda Ibrahima wagize umukino mwiza. Jibril arahumeka, arbitre atitera 1-2 goal. Igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR Football Club gitsinzwe na Jibril Sheikh Wata kuri penalty. Abakinnyi ba Bugesera ntabwo babyumva.